tunlaya Myanmar tual chung Buaina chuan khovel ngai vena hlawh zual zela sipai le mipui an inepin an indo zel don nge Myanmar thar New Myanmar a piang chawang ti chu mithil chik mi te ngai ven anita nikum November ni atin thana au san su chi ruai National League for Democracy NLD party le sipai thop Union Solidarity Development Party USDP te chu sipai du dana kumsang ni pariata dan pui constitution hangin in thlanna election a an in king bera chuta chuan NLD party chuan hne takin an chaka USDP ero chuan vote dik tok lo electoral fraud ta om ti in Central Election Commission a vui vaina an theluta Election Commission chuan vote ti ching penna a om lo ati thung February thla a sarkarna siam tura MP thlan thar te nei pito khopuya an kalkhom mek lain February ni khatzinga Army Chief General Min Aung Hlaing chuan a sipai te tir chuakin NLDP party ho tu Aung San Suu Kyi le alok zual te chu pon chuak theilo hausa re sada zuin chumi nuwa sipai sarkar an lakna du lowa NLD party mi le sa mi pui pung khom te chu manin zela an khungta ani General Aung Hlaing chuan kum khat nuwa in thlanna dik le fel free and fair election om turin election board sai ani ang kot thera kongzo tu te le Buaina siam te chu dan ang taka ro rel sak le hreman ni ang atia mi pui la in sipai ro rel na military rule chu an lo zo changban kham to hle mai si kot thera mi pui pung khomin sipai ro rel du lo na chu February ni khat chowa tangin an thei ang le rem dan ang in an en tir chhota a chu tianga sipai ro rel na du do dal tu pung khom da chu Buaina siam tu ti in silaya ka na te alo oma mi jani suang zetin nunna lutak an chan pha ta mek ani Myanmar sipai ro rel na chuan aram chunga internet le wifi ta chu achangin ati top thut tu ta media atanga mi puite le khovel ramdang in thu thar an hriana ati khailak na sa le chanchin bumi somni chuangman to ni in chanchin butam tak khar sakania social media vela thu dik le dik chia lo leng vel thin chu thu thar hria tur om chun alo ni ta Assistant Association for Political Prisoner AAPP10 tun karmars ni som pariata an soidanin mi jani somni pali ka hluman ni to atam ber chu iangon khopui chevela ani mi sangni jani somnga pariat an manjinga then khat chu in mi sang khat zakwa somthung pariat zer hrenjui an ni ati sipai sarkar chuan chanchin bumi te ka hubbet zel tumin reporter te anlaman chawa Bizima News reporter Than Tika Aung le BBC Burmese reporter Aung Thura po nei pito khopuya police uniform haloten anmana February ni khat khan reporter journalist somli anman towa chungzinga Associated Press News palai thainjo portal Myanmar ramin kumriat don chu democracy boruak temin mimal anga chanchin busiam le tual chung chanchin bu ti chuak an om nuala ba se tuna khuak khir an lo ni le tanta ni United Nations Human Rights chuan journalist somthum pasari man an nia then khat chu in som pokwa ero hret mek an ni ati Andrew Catwook UN Acting President Humanitarian Coordinator chuan sipai kuta thi mi som panga te chu kum som pali mi vel tur an nia chu mi te chu kongzo na hmuna silai ka thiam bik sniper ten an ka ani ti in United Headquarters New York ka video hmanga so in mi sang ni zaliman an ni ati sipai te chuan NLD party Iowa thupuang tu ber ki to po ningani khan an manjui bok Association for Southeast Asian Nation Asian tia ramsom in sui khom zinga ram then khat chuan Myanmar boy mek na chu an ram chung thil internal matter problem ti in rol achin fel pui tha an tilem lova
mahse Indonesian President Joko Widodo chuan Myanmar mipui na tawna chu tok to ti in ti hian a tawng chuak ve ta tharum thawna chu ti top tur ania Asian region ramhruai tu ten mipui himna ngai tua turin in hmu khawmna summit nei thuai tur ani ti in sipai sarkar chu tharum thawna ban san turin a phut ti an ram TV a aron soita ani Muslim ramin Buddhist ram chunga muana le himna chungchang aron au chuak pui ve le Muslim ram tho Malaysia po aron tawng chuak taboka Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin poin Indonesian President Joko Widodo thu soi churon thlop vatin ral thuam hum velo te thana om thin le tharum thawna chu ti top turin Asian meeting nei turani ral thuam hum velo mipui beya thana chu ti top turani Asian ram da chuan Myanmar ram chunga mitlem te mani ham thana ringot tu ten an mani du zong ti na tura ram an ti thlapara an ti hing chu kan ui tui lian thlir mai turani lo ati Asian in sui khom pola hian Sultan of Brunei Darussalam chu chairman ani kumani a Brunei ram hi Muslim tamna tho ani Asian ram te hian Myanmar tual chung Buaina meka remna le muanna zongin ban phar antum tan in alanga Thailand Army Chief chuan Myanmar Buaina wangin ral tlan tam tak thei ania chu wangin ram ria uluk taka duty siam ania ram ri te chu humanitarian wangin khar vek thei ani lo ti in Thai Army Rangers te po ram ria an duty ulukin nu naw poisei lo ral tlan lo dong song thei turin refugee camp an buat sai ani Antonio Guterres United Nations Secretary General chuan Myanmar rama rong takmaya tharum thawna chu ti top thuai turani hemi atan khove ram sang an tan rola ni ti in sipai ten mipui thlan sarkar na an chu sak pekir turina phut ti soi US House of Representative po in Myanmar a sipai sarkar na chu demna thu resolution an pasa US House mevin thu apas chuan mantok mek ta chua tura phutna le mipui ro relna pekir tura sipai te an phutna tel US House chuan sipai ho ten mipui thlan sarkar an paina chu na takin an dem ani European Union ramsom ni pasari atanga foreign minister kalkhon te point sipai le ramriveng tu sipai ho tu lok le Rohingya Muslim suana inlam hloi mi som pali te chuna jo ka hrek le hrem turin an thu an chai meka kar le tho tan ni som ni pani Mars khian an hming puan chuan tum hetianga hremna hian sipai ho tu te thil nei a set le sung hrek be na le ral thuam hral mi alo na tu te tela Myanmar lo tan pui thin tu ram dang te po engma pelo turin phut an tum ani Brazil's Khopia International Military le Police in to khomna tura po phalna pek lo le an thil nei te hren sak theina akeng telang heti la hian Myanmar MP thlan sipai an paitak te chuan International Criminal Court ICC a mipui paisai lo thatu te chui chu ka hrem phutin an heka ma se sipai te chuan lo thei lo thila chau silai me puwa atul to kho ka chau tharum manani an ti ve thung Yangon Khopia mi makta niwai ni chena sipai te chuan ro relna diktak martial law an tuang tua sipai ho tu ten ram ro relna sipai danang chin thutlukna judicial authority an keng ko ang hemia wang hian mi tam tak an tlan chedar mek ani mipui hriselna poina tor pha chho hle ani Yangon Khopia tamui tan sipai danna tura kongpui pinna road block an siam ta chu sipai ten ti luina mangin in tina tanga mi pathum tho lui tirin an thian fai to bok Nikkei chanchinbu chuan sipai sarkarin Yangon hmuna township parukzet ta sipai ro relna martial law puangin sipai te chuan judicial power an nei dona chumia chuan mi somni pathum ro rel sakin military tribunal ani don ani chuta chuan thu boi ram phatsan na media dan bo chena sipai sarkar don manga puna chungchang an rel don ati sipai ro relna military tribunal chu a khawin a khong that veu chuan thutluk na ra phlak tak a piang thei don ani heng a hnuaya ram sang palai ambassador rual te hian
Myanmar sipai sarkar demna thu ziakin an ti chuaka chung ta chu Denmark, Czech Republic, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, UK le USA ten thu chuin trom siamin Myanmar chu thil thalo thimin a khu na a thleng mek ani ti in mipui thlan ro rel a om thuai tur an du thu an soi ani Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi chuan Myanmar nena sipai lama inkung kaina ti topri ani thule Myanmar Armed Force Day March ni somni pakwa lo om tura po palai tu ma antir don lo ti an puang Tom Andrews United Nations Special Reporter to Myanmar chuan Human Rights Board chiat na satakom chu rang taka ti top turani sipai te hena sumle ral thuam pe ka lei thir lo turani ati Al Jazeera News chuan Myanmar atanga Mizoram ral tlan refugee chu mi sangkhat an tling to ni in Asia United Nations Thlop Independent Investigative Mechanism for Myanmar ho tu Nicholas Kumjian chuan Myanmar mipui te chu sipai ten thil sual an ti zia fin fiana turin fiana an nei pot chuan soi hrelo turang enin sipai tatma do ta chu International Criminal Court ta an king thei don ani ti in phubalak na omlo na turin chu tianga puang tu ta chu ni na le ming thup tlat an ni ang ati Nicholas Kumjian hi Cambodia rama civil war laya Pol Pot a hote Khmer Rouge pong tal chiam le thorum thona lo chui to tu kha ani IG Southern Iraq le Syria ram an la ka an op duai lai khan khovel ram sang an manga kum ni chung vel chuan voklal lenin an ro rel na chu a rongin a ra phlak le ani kha mi hring nun na za na chete po nei lovin mi lu ta chu an an hong tan chum mai maya anung chunga me ha hlum te an ching thina IG Southern ne turin khovel ram ro pui le thil ti theite po mong vumba ang sekin an phi boy ani kha IG Saute ne tura nam sipai poimo takchu Turkey Syria le Iraq rama nam thendar mani puala ram nei vel Kurdish nam ania Kurdish Saute chu khovela makta doi samthum vel oma ngai ania chu tiang tak tam ni ma se hei hi kan ram ti in independent ram anga soitur an nei ve tlat lo nam huai sen le ral lo mi ania Syria Iraq le Turkey ate om darin keini zofa mizo te po India Myanmar le Bangladesh sama thendar kan ni ang chi in an om dar sar zofa te chu British in India le Burma an of colonize lain thendar la obedro divide and rule policy mangin thendara obe kan ni a kumza don chu ramsang pathuma Hindu Buddhist le Muslim sakwa le culture omna thendar kan ni meu chuan ril rusu khlek in cheina le ngai hlut zong thlengin ado in thlak na saman le chung zo chul chuak ta chu tuna India Myanmar le Bangladesh lama omekin sa khwa le culture thumun kan ni na chungin khovel danglam chua min ti danglam na saviau mai thung nima sela voina Myanmar tual chung Buaina thlengmek chuan chung zo fa zo chul chuak ta chu pum khata min soi rem mek ani unau mel hai angmain tongkam le chezia loi musir he don thin to maila he thina zar hnuaya khosamek zo chul chuak ta chuan chul khat hrim kan ni ti in hre chuakin in tran pui ton duna in lei nat na le hmangai na kan nei thar mek ani Myanmar Buaina chuan zo fa te min phuar khomin min ti pum khatin sui khomol te se in rin ni somni Mars choma khan zofa te Jerusalem khopui Aizawl Mizoram chuan Myanmar unau te tranpuina mobile concert chuweng sang ania hei hi MZP te PAM te NGO United MZE le MDC Paul te bua saya hoi hot ania zai thiam po thanem taktelin zorok ate Philippine te bimal som tuangi te le Myanmar rama zofa zai thiam Benjamin Sum falam lammi te an zai ani an ti chan le tulna chon lunga ti che nuk atiula mitui a farti rolin avaro puisi em tunang hun harsa lungai na le thina thazar hnuaya Myanmar zofa an omla hian
keidi Mizoram India rama om Mizo ten lalnu esteri nena lal inina ilo chan hi heti huna tan ngei hian ani don lo mi ti zona azo tang deuh khan zofa zo chul chuak ku nau kan ni na chu kan lan tir hun ani don lom ni India ram chunga zofa om Mizo in ti ten kan chipui nampui zo chul chuak mang ang thaba le thingama an om lain thin thin kan lo mu hil mai thei bik don em ni le chutianga Myanmar zo fa ta torna lo thleng mekin thinlung chevel a siam sak zo to lo che ani ngai chuan Mizo ini na identity le ram le nam i mai na real ru nationalism en fi angai to tina ani tunang tanrual ngai huna solam khilam khulam ti real regime te pulawin zo fa te tang rual ta tang u tanrual hi chakna ni tuisik ain thisen chu acha zok si a tuna Myanmar mana Burma khi British sarkarin sang khajakwa somli pariata alo in dandon khan indo pui pani na lain Japan ral ando pui na satawangin atira Japan atanga training tam takle tran pui na sumdong thin General Aung San tuna suchi ipa pol ta chuan British an thlope ta zokha ania Britain atanga independent nei mai tura ruam manna akal cholain General Aung San le athopui parukten London a thil omdan an ju sei fel tura an ruala kalve pakhat chuan Burma an honua ten om taka phiaruin General Aung San le a cabinet meeting laia mi phokwa ka hlum na ra phlak tak alo thlengta a General Aung San chu komsom thung pani mi lekka Burma Prime Minister Nimhasa ber tur chu ani thei talawa kol ho rilru chu fing ang reng tak tlang mi te finin a pharlame lo ani ber mai tlang mi te zianga chin kachin karen wa san Arakanese Rakhai te an tel veka tichuan independence an lo nei nu kha nasa taka Japan le British ral an do pui thin tlang mi nam sang tan chu tlang mi nam sang ta chu kol nam big te chuan thu nei na in tluk tlana equal right administration an petalawa an mani kol nam tamna reng chu region ti voin tlang mi te tamna le nam sang ethnic tribe tamna chu state tia voin thu nei na an nei dan po adang ta dai mai ani hetianga kol nam big tamna region ten thu nei na zau tak an nei lain tlang mi te thu nei na chu atlem hlea mani a ro rela nei turin Burma dan tui hnuaya chuan thu nei na tak tak pe kan ni lova hemi awangin Burma independence nu loka chuan tlang mi te chuan kol laka himtok lova i in an ram chin veng turin helpol underground army silai chelek pol an lo om pha ta hi alani khoi mun le rama po tlem zok minority ni hi alo nuam lo Kachin state chuan Kachin independent army an neya Karen namte la in Karen national army an ti te Chin state a Chin national army ti te le Rakhine state point Arakan army AA te in an ram ven him chu kol nam nol pui la ka thangin an tum vekani hetiang hian tlang mi te chuan an ma din nam le ram veng him turin central sarkar chu do thin ma se atu lam ma mai ne tu chan an chang lok theilowa kol thuak nge chu alo fing dewin an ngai tu thui deuh ani nge Karen national army helpol po Karen christian hroina le Karen buddhist hroina du in helpol chak tak chu an ti ke split ni in chiang mai hmuna Karen refugee pakhat chuan soi tun tuma hian tlang mi helpor sang te hi tum thu mun neya zai khat vorin an tang rual ani chuan Myanmar sipai tatma do tan po be an khir khop in a rin om ma se mihring an in tam hlei ema tatma do ho de chuan helpor mi pui te chu di bak sak lawa an vai ma mia zel ani chuan silai le ral thuam nei lo jok chu an tlan che le biru fo atul do ni lang sangkha zakwa somli pariata Burma independence sarkar chu reilo tea democracy in socialism policy on tu ni in ram ro rel na chu en kolania anhuwa sipai ro rel na in azui chawa mi pui ro rel na dik tak democracy mel ala mulo ti turani
tun hnai February sang ni som ni pakata sipai ten thu nei na an kota an lak le nuwa mipui te an re thein an mani ro rel na do dal tu chu an hmel ma bei mai zel ni na langa mi jani somsari don in nun na chan pha to in mi sang ni zanga chuan man an lo tok ta bok mek ani hi Myanmar ram kalzel dan turi hria thiam har salea United Nations Security Council ate European Union ram atang ten sipai rong taka chena le mipui thlan sarkar pele tura thi na le dem na tongkam chak chok thin ma se sipai sarkar le Myanmar sarkar lo thunun under current influence tu China le Russia chuan an thlop tlat ri wangin engwak ang theilo Association of Southeast Asian Nation Asian ram in suikhom ram som Myanmar tel vena po soi ho an ro thina China le Russia te ang thawin tual chung Buaina thil ania an mani in chingfel ro se tin remna zongin ban pharangai na an ri lo ani ber mai United States Defense Secretary General Austin le US Secretary of State Anthony Blinken ten Asia ram tuat Japan le South Korea le China ram ayo an mani level te nena an in biang na po Myanmar chungchang hi soi ani lo US to China ho tu lian in biang na Alaska ania po United States ho tu lok pani te chuan Hong Kong North Korea South China Sea Taiwan chungchang an soi howa Myanmar chungchang an soi na thu hi media chiar tur awm lo Myanmar a mipui sarkar anti Aung San Suu Kyi Paul ho tu lok ta chu man treu to ni in then khat an ram chunga le ramdanga an biru meka Myanmar a hian sipai sarkar na e tu turin sarkar chakzok ala piang lo ni na lang Aung San Suu Kyi ite hian tun din mona vice president atan karen pa an ruata karen pa hi general Aung San ruala ka hlum ve chumi tupa chu ni in an soi tin an special envoy to United Nations atan Chin mi medical lam Dr. Sasa an ruat boka an ni pahnih wangin tlang mi te chu an in tipum khat chawin atan rual chhotir hle ni na langa ma se kol buddhist ho ten an ho tu tak taka an enjoy thiang em ti a hriat lo ani en tin an India rama tlang mi tribal ho ti hi en tin nge min hmu vai rim nam tak kol ho te khian an rama cheng tlang mi te khi an mu sang ang em ale lama chuan Dr. Sasa hi UK vela lekha sir le mi ming thatak mi van tlang chunglam dai ania tlang mi te chau ni lovin kol ho te poin an ngai sang hle theibok pathian atanga finna le rem hriana kan dil pui po atu hle ang tuna adin mun po hi mina zong chel phak rual lo ani tlat sipai sarkar chuan Dr. Sasa hi nam phasan tu ti in man turin thu pe kan chuatawa he an thu buai rip tak pe khi in ti hlum theina thlenga hrem the ania ama Dr. Sasa pe chuan sipai ho jok chu mipui le ram phasan tu an ni ati mi athung ani karen pa mipui sarkar ruat acting vice president hian tlang mi te chu tang rual lata sipai ro re na pai tu le federal government din turangin apuang tua he hian tlang mi nam sang sang te ak ti phu chho hle bok ma se kol ho buddhist tam tak chuan tlang mi te din mun sanga om vea democracy federal government system chu an pompui ve tak tak tuang em phim khur le rem hre taka ruam manna an kalpui angai don ani Libya rama dictator angaro rel tu Colonel Muammar Gaddafi chu kum somlin huwa United States Britain le France jamten NATO ram anga an bom hrepa an pai thlang nu kum soma po Libya rama UN base yang democracy sarkar ro rel na alom theilowa hei wang hian Russia le China chuan Syria civil war awanga mihring makta duai li don refugee omna le sang tam tak thina rama ro rel tu President Bashar al-Assad chu paithlak rem tilovin Russia phei chuan sipai ti lutin aveng him tahial ani khu Myanmar ram boina wangin tual chung in dona civil war tak tak hi lo chuak tasela refugee nuai tel chu India Thailand Bangladesh ate an tlan chengei narin om Mizoram state po zofa ta chau ni lovin kol buddhist refugee nuai tel te lo dong songa boipui thei tura a inbo se thu lang India hi sang kha zakwa somnga le somruk chowa
UN ruang mananga refugee chungchanga dan siam protocol a signatory alo ni lowa hei wang hian refugee nuai tel lo lut tur hi alo welcome that lo mai thei bok engpawh ni se Myanmar rama mizo le zo fa te an oma kan chung te kan thian te anom ve wangin sipai ten silai ko hmuan en ro rel na an kalpuya mipui poi sei lo hlau le thlapara an siam awanga himna zonga mizoram chunga anon tlan lut ta chu pathian nung betu le christian te kan niangin thataka kan lo don sona kan lo kuang ko apoimo hle don ani Khovela civil war thlenna sat naram Libya Syria Iraq Afghanistan le Yemen ram te thlerin ramdang sarkar in rola sum le ral thuam hmanga tranpuina an nei theina tur chuan Myanmar mipui thlan sarkarin ral tlan sarkar chak tak le international politics clear pa diplomacy thiam tak hruai tu an mamo hle ni in alang ole Myanmar ram Buaina mathli le tun din hmun te ngai nom taka ziak tu tuna kan ngai thlak tak ziak tu kha CT la rinoma ani viewer te hnen angen na hanze vele lokela kan channel la subscribe lo te kha mi lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chowa subscribe tin menu a notification bell ka hmen le in all in da don ya